Ja se zovem Zdenko, agronomske sam struke. Kao dječarac volio sam prirodu, bio sam i pastir svoje vrijeme, odrastajući dalje ostao s prirodom. Nastavio kasnije studij Zagreb i to me sve više jačalo, davalo sve bolji smisao. I sve sam bio više uvjeren da je to moj životni poziv. Bilo je puno toga kroz život, ali ostale su biljne transplantacije, uz to još, ajmo reći, i rezidba, uzgojeni oblici, praćenje svih sorata i podloga, nešto napraviti dobro i za sebe, i za ovaj svijet, i za narod. Meni se čini da ovo baš divlja loza. Trebalo bi je, to je, možemo i danas porezati. Zapuštena je. U Australiji su vlasnici. Da. To davno nije rezano. Davno, možda čak 2 sezone, 3. Ima sigurno, da. Jednu samoniklu breskvu, prasku što bi mi rekli. Ne znam, malo je cvata, eto to što je. Donekle je orezana, ajmo reći. Treba vidjeti koji je tip i forma tog sjemena. Očito da je samonikla dok je tu tako izišla. Breskva je u našem kraju česta i treba vršiti sad selekciju. Imamo recimo samonik koji je više zelen, takozvane vinogradarke. Kasnije dozrijevaju, ali su jako otporne, osim na kovrčavost. Ta frina deformans je toliko proljeće treba je prskati, točno u fazi bubrenja. Ako bi oprala kiša, preparat, recimo bakarni preparati prvenstveno, imamo sada i sistemike. U toj fazi, ako opere kiša, opet je treba okupati. Tada sa starog ne prelazi ta gljiva, inače deformira list. To je gljiva. Da, kad stablo izgubi pluća, ono kasnije dođe uš. Osobito, doćemo do toga, osobito ako je kao lani hladno proljeće, stablo sporo napreduje, a uš puno brže. Zelena breskvina uš i ona je jako opasan štetnik breskve. Dakle, hladnoća, ta frina, znači kovrčavost, uš, stablo izgubi pluća i dogodne čak podivlja i može potpuno se osušiti. Tako trebamo na ključne momente paziti. I rezidba je jako bitna. I da se ne preoptereti urodom, a isto tako dodati povremeno vodu, jer voda je tekućina života. I sjeme najbolje niče gdje je hlad. Dakle, postoje biljke sjene, polusjene i biljke svjetle. Ali dok je u mladelačkom stadiju i sjeme je mikroklima najbolja ispod stabala. Evo, to vidimo na svakom koraku kroz život. Koliko je ovakav bršljan štetan? On ima to zračno korijenje, da li on preko toga konzumira hranu iz nje? Uzima, ali nešto i daje. On je parazit. Ako pruži jako haustorije, onda dosta crpi samostalno. Tako da manje je koristan, više je štetan. Toga sam imao na maslini jednoj. On živi u jednoj vrsti simbioze, daje organsku tvar, a crpi iz biljke, znači iz floema uzima vodu i organske tvari i mineralnu tvar isto. Stablo ne može opstati
A tako ni insekat. I insekat dolazi u stablo gdje ima isti pit. Što znači da je ovaj opasan za ostale? Tako je. On tu obitava i širi se dalje. Ove rane isto nisu dobre. Ako stablo nije u kondiciji, teško će ih zacijeliti. Osobito orah i smokva sporo zacijeljuju velike rane. Zato se ne sječe blizu, uvijek dalje debla i skeletnih grana, kad se pomlađuje stablo. Imate preporuku za ovo stablo? Do dna odrezati i zapaliti? Šteta ga je. Vidite, u prvoj fazi, u 5. 6. mjesecu je napadnut od orahova savijača i dok je mekana unutarnja ljuska, unutarnji tvrdi dio koji će biti tvrda ljuska, on se probije, pojede sjeme, plod se sasuši i onda dolazi opet gljiva čađavica. Dobijemo te mumije. To je i dalje jedna vrst zaraze, što bi trebalo ukloniti i spaliti. Dezinficirati, voskirati i onda ona to zatvori. Jer jaka oluja je tu je najslabija. Ako je još velika krošnja, velika poluga, pa još ako uvija, onda je lomi sigurno. Ali ona je jako žilava. Ona i murva i kostela su najbolje za kampove, za parkove gdje nema opasnosti da nekog ubije, ako se netko nađe. Imaju više stotina metara raspon korijenja, koliko su povoljni uvjeti, ako ne ide dublje. Treba više godina dok se razvija, ali kad krene, to je neuništivo stablo. Meni je murva draga, imate puno. Samo bijelih sorata imate preko 400 sorata. Pa da. Da, to je nevjerojatno. Svako sjeme, a inače teško niče iz sjemena. 1:1.000.000 recimo. Pa i maslina neće ako nisu dobri uvjeti. To je samo niklibajem. A imate puno, svako sjeme nosi svoje specifičnosti. Da li je prirodna mutacija, da li je zračenje, da li je možda ekstremne temperature. Znači biotski i abiotski faktori utječu na sve nas, tako i na bilje. Kasno. Malo je previše rezana. Jel previše? Zato je i toliko izbilo. Ali puno će vodopjevati, treba znati rezidbom smiriti stablo. Evo recimo, barem 3 godine treba biti stara, 3 do 5, da bi bila ljekovita i možete u smutije, ima niz receptura, u crnom dobrom vinu se radi isto, recimo ako imate nekakav tumor. Ne, sad je priprema, nije on još ni sposoban za cijepljenje, treba ga pomladiti. Da. Objašnjavajte šta ćete raditi. Da. Mi to znamo poslije sami kao... Da. Znači, svi jednom naučimo. Ne moramo ove. Ove.
imaju godina, ali su još najbolje od svih. Infako je jedna od najbolja u svijetu, francuska. Ima sad dobrih škara i drugi marki. Dakle, ovo nije nešto vrijedan plod, pa ćemo ga skinuti, reducirati krošnju da bi on pustio. Ako ne bude puno suše, ako se bude vodila briga koliko toliko, on može izbaciti mladice debljine negdje 4 do 8 mm, recimo cigarete, da bi mogli cijepiti na budni pupoljak, a to je negdje 6. mjesec. Mi kažemo od Svetog Ante do Svetog Ivana Petrovstva. Možemo tad, ako ne budu dovoljno, treba provesti još 1-2 plijeljenja između. Ako nisu dovoljno odebljale, onda ćemo cijepiti. Može se pola 8. čitav 9. kad je mikroklima puno povoljnija, kad se dobro prima. Evo, pristupamo izvjesnoj obnovi. Sad ga nećemo štediti, moramo reducirati da bi se on mogao obnoviti. Ne, mora se ovako. Opa. Ovo bi se moglo reći sjek u glavu. Je? Da vidimo budući njegov rast i razvoj. A opet prema mjeri čovjeka. Treba znati postaviti škare, svaki rez je bitan položen. Evo, to bi bilo to. Blitzkrieg. Treba poravnati teren. Kad svaka kap vode dođe, da ne bježi ako je jak prolom. Čak malo nakositi prema gore. I izravno u njega livati vodu. Možemo vršiti i prehranu. Recimo nekim od organskih gnojiva, možemo i domaći gnoj umutiti. Dakle, što bliže livati tu otopinu ili vodu, da manje trošimo, jer ovdje nema vode. Znači, što racionalnije. Možemo preko obične folije skupljati vodu u bazen ili izravno pod biljke. Znači, zalijevati bi trebalo ljeti 1-2 puta tjedno. Ako je dovoljno humusa i malča i korova iznad, imamo termo i hidroizolaciju, onda ne treba, onda je dosta možda na 10 dana, 15. Ovo kaže malo poravnati. Kad vidio sam da lug obično ljudi bacaju, lug je lužina, znači bazića medi, ali ne smije biti previše, nego se rasipa po čitavoj površini, recimo kvadrat 2, da ne bude koncentracija na žilu, jer kako je kiselost puno opasnija, ali tako je i lužina opasna. Masnu kotlasta krošnja ili vaza
ovdje na serpentinama i umjeren razmak mogu ići 4 skeletne grane, primarne grane. Evo, ima malo i previše izdanaka, pa ćemo, ali nećemo ih bacati, nego ćemo napraviti za guke da se mogu nanovo presaditi. Onda se skida višak. Možda bi bilo bolje izbliza snimiti. Tu treba dogodine očisti se, može lošim lancem, kilom, motornom se udubi. Dakle, ovo je sadnica, još bi bilo na vrijeme ovu godinu, ali uvijek je bolje 12.1. do pola drugoga mjeseca vaditi te guke kao novu sadnicu. Dobijamo, dakle, u svom vrtu ili polju. Tu stavimo sjekiricu ili već to je dobro, kramp nije baš dobar jer nema položaj i kvalitetan rez. I ozgo se udari jako macom, jačim čekićem, odvali, možete na lice mista, na mjestu rasta posaditi, ako ne, ko su manje, onda u posude. S tim da se smjesa napravi pola zemlje, pola humusa, bilo koje već domaćega gnoja, jer ćemo dobiti puno brže rast i razvoj i urod. Da. I ako nismo zadovoljni sortom, ja sam to radio, u siječnju smo sadili guku, druga polovina 4. mjeseca istu godinu sam posadio, dobio drugu sortu na njoj i dobili smo 5-6 kila roda, ali to je iznimno bilo tako, ali ta koja je prerodila prvu godinu ili drugu, trebalo još dan danas se vidi nakon 10 godina, 15, da je zakukala, da je bila iscrpljena. Bolje kad drugu, treću godinu ta guka rodi. Dakle, imamo sami vlastite sadnice. Evo. Cijepljenje, nacijepljivanje, obzirom da je ovo ta orkula koja Uskoro će početi cijepljenje. Koje je optimalno vrijeme? Ovisi o toj sezoni, toj godini. Obično je čitav 4. i 5. mjesec. U kotarima je nešto kasnije, ravni kotari, a otoci su ipak prije, ipak su topli. I boja tla, tip tla, suša, sve to utječe na rast i razvoj. I naravno i na sokove, onda i na cijepljenje. Ovdje se malo pletu grane, da vidimo kako sama stoji prirodno, da li ćemo još. Evo, ovo se zove rez unatrag. Evo, uvijek na najbolju granu ili bolju ako nema one najbolje. Evo, ovo je isto. I za oblicu vrijedi umjeren rez, ne previše. A ako je zapuštena, onda je te godine jači rez. Kad se obnovi, umjeren rez, a ko ima iskustvo prema njenom habitusu i snazi, vitalnosti, može se ocijeniti prije koliko će biti roda i ako se svi parametri poklope, dakle relativna vlaga zraka, temperatura, komplet mikroklima, oborine, može preroditi i u toj godini treba rezati iza oplodnje i onda skidamo višak. Stablu neće naškoditi ako se skida umjereno, dakle iza cvatnje. Ajmo mi višak najprije da vidimo što radimo. Ima ih stvarno puno jer će pojesti samu sebe. Ovo je bila relativno dobra obnova,
trebalo bi još malo niže ići kad se regenerira deblo, negdje od 80 do 120 cm. Da vidimo sad kako bi se takvija. Pa dobro, ne povezat ću ja sa gornjom granom. Pa Ako će ostati, onda ćemo i nju malo opljeviti. Imate dakle sekundarne grane lijevo-desno i etažiranje grana od baze do kraja. Ako je zastarjela, onda rez unatrag, vrhom. Stablo se vidi po njenom habitusu da li je u kondiciji. Evo ovako, vrh ćemo malo vratiti prema mjeri čovjeka. Radi berbe, radi rezidbe. Ovu ćemo malo podići. Ako su preguste, gledamo koja je snažnija, bolja, koja je vitalnija. Ovo, to je od ovog malog potkornjaka. Je, to je sušenje malog potkornjaka. On kad nagrize samo jedan dio mladice, to bi trebali naći, onda se lako lomi na vjetru. A njega ćemo reducirati tako da, evo da vidimo ovdje. Evo ovako da radimo snopiće. Ali mogu i tanje. Može i tanje, može. Evo sad ćemo to isjeći. Toga malo više. Bolje da su ravnije, bolje su gušće, onda se on bolje sakrije. Bolje će doći. I tako jedan svežanj 10-20 cm promjera objesite u sredinu krošnje na žicu i nakon 3 do 4 tjedna, nakon 2-3 tjedna pogledate da li ima pilovine kao pod navodnike kao brašno i sačekate još, ako se već puno rupica ukaže, tad je on već brojan i samo bacimo u vatru. I tako mu najbolji način smanjujemo brojnost. Ovo što je nisko, to lovi dosta pauno oko, bolje skinuti. Evo i ovo je rezu natrag. I ovu pipu, jel tako? Ona tuda isto onda i... Da, skorovača. Imate i vinogradarsku pipu. Ali za ovog, vidite, riblja kost, lijevo desno, ima prostora, dok ne smeta, znači pravilo je u svakom poslu, ne napravi gore nego je bilo. Taj stav treba imati, da, i stalno, ali rekli smo prije savjest, svijest i savjest. Ovo je bio pokušaj. Pokušaj. Milak, zato me interesira upravo vaša pomoć. Evo kad sagledamo način rezidbe, rekli smo o sorti, o razmaku, o kondiciji, da li je stablo u sanaciji, da li je sadnica gotova došla i u kojoj fazi formiranja, da li je formirana, da li je rezidba na rod. Dakle, recimo oblica treba biti umjereno rezana. Zašto? Jer nije samo oplodna, još ako nema oprašivače. Ona je jako osjetljiva ženskica dama, koje sve ne date, ona neće slušati, neće pod navodnike, neće dati roda. Ili nekad prerodi, zato je tu rezidba. Dakle, umjerena gustoća, prvo da sunce ne prži tlo, da sačuva sama sebi vlagu, da ne prži sunce deblo, da ne prži ni mladi plod, jer onda ona opada upravo, osobito ako nema vlage. Tolika je sunčeva insolacija zadnjih 30-40 godina jaka,
i do 1000 puta jače nego bi trebalo. Ja sam vršio ispitivanja. Pola krošnje je orošavano, pola nije. Ove su bile ko babuške, orošavane, ove druge su ušmagle. Isto su dobile 200-300 litara u korijen. Ali naveo sam da je to tolika sunčeva instalacija, odnosno evapotranspiracija, da stablo ne može nadoknaditi toliko vode koliko hlapi. Zašto sada to pole di su močvarna tla, kanadska i ostale, u Italiji imate, imate što u Istri imate oko Motovuna i Mirne. Tu sam duže vrijeme radio oko Motovuna, masline recimo. I dakle, ona nema hlađenje i onda ljudi misle da od moljca opala. Nije nego od suše. Jer ne vidi se ništa od moljca. Treba vidjeti nekada je moljac opasan u fazi pred cvatnju u resi, nekad je iza cvatnje. To trebamo pratiti. Ta dva ključna prskanja protiv moljca. Evo vidite, ovdje se radi o skorovači, odnosno jednom sivo pjegavom kornjašu. Obitava dolje u starom deblu, u šupljinama, isto tako i pod kamen. I on zna biti jako opasan kad prijeđe mjeru. Nema gdje biti i onda ide jesti i piti na stablo. Znači, trebalo bi se kora lako odvajati. Još tako je, lubiti se lako, još nije u soku. Treba sačekati, pratiti vrijeme. Ali ja imam način da ne pilim granu, nego sa strane napravim jednu operaciju gore, da ona osjeti to, da skupi hranu, da se primi, ali da ne kreće, jer bi je zima, od zime bi stradali. Taj pomladak. Pa doćemo kad bude cijepljenje. Zaboravit ćete ako sad sve kažem. A što mislite o toj Frantoio, zato što mogu tu plemku dobiti? Nije problem. Pendolinovan je jedan od najboljih oprašivača, askolana, ali oplodnjavan isključivo ovisi o mikroklimi ishranjenosti kulture i mikroklimi u doba cvatnja i formiranju resa. Ishrana osobito. Pretpostavljam da bi onda ove isto mogle kao te vodopije bile bi dobre za cijepljenje. Dok nisam imao dosta iskustva sa smokom, nisam znao da podnosi jaki rez. Jaki rez inicira porast žile, smanjuje masu, smanjuje u tom momentu potrebno, smanjuje broj plodova da se što jače ukorijeni. Dakle, iz početka treba mudro rezati smoku. Ona je već krenula, ali neće je toliko smetati. Vidim, lani je isto bilo od mraza oštećenje. U kotarima je skroz toliko stradala da smo i trebali sjeku glavu. Da smo trebali jaki rez. Evo, sad se višak se skida. Mislim da ona isto ima i malo čađavice, ne? Na nju je. Iza štikaste uši dolazi čađavica. Pokažite, evo, ovo je od lanjskoga mraza stradalo. Valjda su malo prije krenuli i stradali su. I sad se višak skida. Imamo tu zanimljivu stvar kod smokve. Ako je smokva za konzumna cvatni plod, tada vrhove ne smijete rezati. Jedan dio možete, ali dovoljno ostaviti grana, jer ja već sada vidim na njoj smoku. Evo, ima petrovaču, ali kod klasični, mi ih zovemo zelenke, s njih skoro svi otpadnu do petrove. Malo ih je za jesti, ajmo tako reći. I osobito gdje je sol, isto tako ne saditi petrovače,
jer će vrhovi i gdje mrzne, stradati će vrhovi i neće biti te godine urode. Osobito ko gleda to komercionalno, on gubi na taj način. Ko nema sve uvjete, dakle voda, ishrana, smokva voli humus, humofilna biljka. Evo, vidite ove nekroze tkiva, ona može biti virusna, može biti mehanički od gaženja, ali ne vjerujem da se tu gazilo, a moguće je od aerosola, ovih chemtraila što nastruju. I to je tako da nije ništa isključeno, treba biti oprezan. I to izaziva teške nekroze i sušenje čitavog stabla. Ovi paterici se ostavljaju, ona se tu zna obnoviti. A imam ja onu za ove naše vlahe, da lako li je zgrede skin kad visi. Znači, špaleta, panceta, kobasica, tako uvijek nek se nađe. Ako ne krene, znači da nije u kondiciji stablo, ako tu ne pusti. Ali ovo je trogodišnja ili 4, 5, ona teže pušta. Tako sve to treba uskladiti. Kako prepoznati rodnu, granu, razlikovati rodnu od nerodne grane? I na kojim granama se stvara rod? Da. Početak bi bio da nikome ne piše na čelu. Tako i ovdje. Ako je dobar porast, ako je u kondiciji, evo ovdje ili je jesensko bilo kretanje, ostalo je od 10, jer ona pomalo raste sve do pola 11. dok ne zahlade. Vjerojatno ovo od jesenas još. Znači vitalne mladice, kod oblice konkretno, treba biti barem 10-15 cm pomladak, može i duži, dapače 40-60, i ona izgleda vitalno i to je rodna grana. A recimo, što bi bilo loše? Evo ove kratke, ona nije imala dovoljno hrane. Da, ove prekratke. Evo tu imamo jedne i druge i treće imamo. Prekratke, teško će cvasti ove, novima je moguće da bude, ali treba biti u kondiciji, modra, izdužena, dovoljno jaka, isto kao ugojeno tele, to se vidi što je dobro, što nije. A to se stiče iskustvom. Recimo ja pratim konkretno 10-20 godina isto stablo, istu granu i dokažem u prirodi što je što, ali pod uvjetom da se držimo logike i točnosti, što se tiče znanja i struke. To su vjerojatno jajašca moljca. Tu je unutra ličinka. Da, perforirana unutra je, tako je, ispod epiderme, da. Unutra je ona učahurena. Da. Nisam je uspio izdvojiti. Ta naboranost vidi se ispod naličja, na naličju lista. Evo je, ne znam koliko možete približiti. Ovdje se vidi ličinka. Da. To je ličinka moljca. Sad mi je ispala, ali naći ćemo drugu. Lupus se ponese sobom povećalo. Da, dobro. Vidim da je vegetacija krenula. Ipak je ovo novi dio. Da. Ovdje vidimo limun, druga, treća godina, nisu baš najbolji uvjeti, sušno je. I kako slabi sadnica, tako podloga trolist, Pancirus trifoliata jača, i sad trebamo nju skinuti, ako ne potpuno može nestati bilo koja vrsta od agruma. Još je važno napomenuti da ukoliko se osuši plemka, bilo od mraza, bilo od nekih kemikalija ili iz niza biotskih i abiotskih razloga, dakle živi i neživi,
podloga se skraćuje i ponovo se transplantira, da ne trebate kupiti sadnicu ponovno, jer imate već jaki Korijenov korijen. sustav. Već razgrađeni i snažan. A dakle, trebamo poznavati biljnu kirurgiju, fitotransplantacije, fitokirurgija. Ovo je jedan domaći limun koji ima osrednje soka, ima puno bolje. Ovdje vidimo jedan krasan uzorak aloe vere. Ima još forma aloe arbonensis koje su jako ljekovite za teže poremećaj, takozvane neizlječive bolesti. Sve je izlječivo, ali stanje svijesti opet se vraća. Dakle, možemo uzimati, recimo, počne se sa manje, u smutije ogulimo jedan list, jedan pedalj 10 do 15 cm i možemo svaki dan sa voćem miješati, možemo cijediti u sok, ali treba pomalo piti, ne odjednom. Možemo raditi tinkturu u alkoholu, odnosno to je blaža tinktura u vinu, crnom dobrom vinu. Da, to moja čerka. Izvrsno, terapija traje dok se ne izliječi. Pauza se napravi 1-2 tjedna, 3 tjedna terapije, može i do 40 dana kasnije, ko je već privikao organizam na to. Pa pauza, pa opet, a uz to treba mijenjati prehranu. Te žitarice su danas rafinirane, brašno, i zato izazivaju i celijakiju i kronovnu bolest crijeva, kolitis. Dakle, njih treba pomalo smanjivati i onda potpuno izbaciti. I nećete više biti ovisni. Evo dokaza koliko smo ovisni. Odavna se koriste već puno antibiotici, oni su ubili probiotike. Tada našom lošom prehranom, strahovima, brzim životom uopće ne vidimo sebe, niti poznamo sebe, a kamoli svoje tijelo, nažalost. I što se sad događa? Niz radnji, ali negativni. Ne mislimo o sebi, malo spavamo, sve te ovisnosti da ne ulazimo, znamo za njih. Dakle, uvijek stanje svijesti. Tada nastupa, kad opane imunitet, Candida albicans, ima i više sojeva, SPP vrste Candida. Onda opasni su jako snijeti iz žitarica, pa ustilago, pa ima ih mnogo. I kad smo mi zakiselili našu krv, to znači zbog škroba, dalje, dakle, niski pH krvi, limfe, teški metali, pad imuniteta, ta sluzavost zaokupira gotovo svaku stanicu i onda oni to zovu leukemija. Njemac kaže bjelokrvnost. Dakle, više sluzi i manje krvi. Dakle, čistiti se. Ovo vam je kod tupog lita i taj dio se iznese sa brusilicom, ali na njoj brusni papir, on ne grije. Jer sam kamen, on jako grije i onda pali i raskali. Željezo se kali iznad 40 a onda čime? I obavezno graša dobro podmazati. Ili šajba brusni papir na maloj brusilici. Ali i to je to ono bzz, bzz, da uopće ne može raskaliti. Da ne gori. Tako je. Ali beka je odlična, to je specijalan čelik.
su tamo ovi... Takozvani direktori, da. Ne, nije, ono je stolno, ovo je kardinal Ali tamo. svi su ovo hibridi, A takozvani ovo su- direktori, da. To što se ne prska. Imate američki Ali- Concord, on je i protiv raka. Koji? Imam Aha, ga to ja, ćete crni. donijeti. Dobro. Antocijanini, flavoni, E, to ćete mi flavonoidi su donijeti. jako bitni za A ovoga pripremite za otpornost cijepljenje jeda. ili za što već. Onda treba Ajmo. skinuti višak. Skinite. Bar malo da ne iskoči lanac. Samo segni. Mislim da to... Naravno. Još malo. Dobro. Opasno je to. I ne u dijagonalu piliti, uvijek popreko, po 90. Dobro, ja. Ma to je u principu nova. to Treba je. mislit na sve. Da. Opa, evo vidite. Evo ovako, dajte Malo vi je meni. ovo nezgodno. Dajte vi meni pa ću ja vezati. Opa. Aha, A moramo vezati, a Mila. dobro, ti evo ne- vidiš, ja to ne znam. Ja, život je lijep kad nisi slijep, Je, ali duhovno slijep. dobro da još ne tučeš jebem. Ne, ja, Još malo. ja samo poučavam. Dobro, super. Okinava, situacija je prava. Dobro. Dakle, ovo je dosta staro stablo, zapušteno, puno potkornjaka. Sad ćemo skinuti sav višak. Pratimo estetiku, dizajn, životni prostor. Kako god i mi želimo dobru posteljinu, tako i to stablo. Mila ti nego. Tu bi mogli nešto pripremiti i za precijepiti. Mili Bože, što ćemo tu? Hoćete jednu sadnicu da napravim? Evo, to je sadnica. To je sadnica. Aha. U kontejner ili na lice mista, ali bez vode neće ići. Hoćeš staviti u vodu, ja? Sad parapaca. Ali ne znam šta će. Da snimimo teren. Mila ti neba. Puno je potkornjaka, tu se vidi. Da. Da vidite, potkornjak. To je veliki potkornjak. Idemo mi s njom ča, ona nije dobra, ona će ostati. Sad parapaca. Tu ćemo mi oblicu orkulu precijepiti. Transplantirati. Evo ćemo komadu, čekaj. Pazimo kabel da ne bude Kain i Abel. Dojdimo tu. Cap. Isto je jadno, ovo je leglo potkornjaka. Strašno. Da. Svet, presvet, ovo je prestrašno. Ovo je sanacija masline iz
samoga duba. Skidanje sve što je nekrotično, puno potkornjaka, djelomično je i suša kriva tome, kriva rezidba, debalans insekata, neki nadjačavaju, neki odlaze. Ovo je obnova i spanja, da? Caparapaca. Evo ovdje imamo jedan limun dosta već star. Ovo je dubrovački mjesečar, relativno je dobar, ali nije za sok, više je za kolače, preradu, fritule i ostalo. I sad ćemo ga orezati i pripremiti jedan dio za nacijepiti. Crveni narančasti greh koji je pun soka. Naravno da je puno bolje jer ovoga ima i previše limuna. A mila ti neba, zar nam sve to treba? Sad otvaramo krošnju da bi imalo dovoljno svjetla, rekli mi po starinsku zraka. Ujedno da se bolje regenerira, da ga kad reduciramo krošnju s time i rasterećujemo kompletno stablo. Ovdje u sredinu ćemo napraviti pripremu za nacijepiti grape. Ovo su takozvane vodopije, ali one ubrzo mogu postati rodne. Čak prvu godinu, iduću godinu mogu biti rodne, tako da nema straha za vodopije. Čuvajte se krvopije, lako za vodopije. Inače, limun podiže pH krvi i limfe, onemogućuje razvoj mikroba i to je najbolja preventiva za sve takozvane i neizlječive i klasične bolesti. Upravo taj bazični medij. A to daju agrumi. Još ćemo neke skratiti, malo su debele. Ćemo fino. Imate li neki savjet kako koristiti limun, je li ono ujutro voda ili mlaka voda ili u čaj. Opa, morat ćemo malo manje skidati vod, ima ga još dosta skinutog. Vlaga i bez svjetla. Sada nastaje gljivično oboljenje najviše. Obnoviti ga.
A ove jabuke ste vi uzeli? Je. Dobro. Vidjet ćemo kako se ponašati. Nekima baš dalje neće rađe, vidjet ćemo tu je limun. To je opasno za pasti.